Бүгін жашауыз бар екен, жүздешіп отырауыз. Бүгін денсаулығымыз бар екен, ушул жерде чогулуп отырабыз. Бүгін ақылыбыз, иманыбыз бар екен, ушул жерде бири-бирибиз менен көрүшүп, дидарлашып отырабыз тугандар. Бирок биздин жолукканыбыз өтө маанилүү. Бул мүмкүн 1 саатта. Бирок тугандар, ушу 1 сааттын ичинде дагы кунт коюп уксак, иншалла мен ушуну билишим керек экен, ушуну жасашым керек экен, ушуну кылышым керек экен, ишке ашырышым керек экен. Ушундай мен жашашым керек экен, ушундай мен буну таркатышым керек экен деген жүрөгүбүздө ушул умтулуу, бекем ниет, тырышчактык, аракет болсун тугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям күн сайын дуа кылат эле. Аллахумма инни ас'алука фи'лал хайрат ва таркал мункарат ва хуббал масакин ва ан тагфира ли ва тархамани фа ида арадта би ибадика фитнатан фақбидни илайка гайра мафтунин. Я Аллах, мен сенен жакшы иштерди кылганды сураймын, жаман иштерди таштаганды сураймын, бечараларды жакшы көргөндү сураймын, мени кечиргениңди сураймын, мага ырайымдуулук кылганыңды сураймын. Жана бенделериңе эгерде бир фитна кааласаң, анда бу дүйнөдө мени фитнага аралаштырбай алып кетүүңдү сураймын деген дуа. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге үйрөттү. Мусулмандар, биз күн сайын Алладан сурашыбыз керек экен. Жакшы иштерди кылганды сурайлы. Жакшы иштерди кылганды Алладан сурайлы. Эрте дагы, кеч дагы сурайлы. Жаман иштерди таштаганды Алладан сурайлы. Алла Тааладан сурайлы. Я Алла, жардам бер жакшы иштерди кылганга. Я Алла, жардам бер жаман иштерди таштаганга. Жаман кыял жоруктарды, жаман мүнөздөрдү, жаман кылыктарды, жаман сөздөрдү, жаман иштерди бардыгын таштаганга, я Алла, жардам бер. Менин ниетим жаман иштерди таштоо, арам жашоону таштоо, арам сүйлөгөндү таштоо, Алланы нааразы кылып жашаганды таштоо, шайтанга дос болуп жашаганды таштоо, напсыга кул болуп жашаганды таштоо. Менин ниетим, я Алла, ушундай, мага жардам бер. Мен алсыз бендеңмин, сага муктажмын. Сенин, я Алла, каалооңсуз жакшылыктын эшиги ачылбайт. Сенин каалооңсуз жамандыктын эшиги жабылбайт. Жараткан Алла деп Алла Тааладан сурайлы. Баарыбыз ушул жерде отурганыбыз Аллага муктажбыз. Абасына дагы муктажбыз, демине дагы муктажбыз, суусуна дагы муктажбыз, жерине дагы муктажбыз, түнүнө дагы муктажбыз керек болсо. Рызкысына дагы муктажбыз, хидаятына дагы муктажбыз, бейишине дагы муктажбыз Алла Таалага. Алланын рахматына дагы муктажбыз, кечиримдүүлүгүнө дагы муктажбыз. Биздин атыбыз өзү муктаж. Биздин атыбыз өзү муктаж. Тугандар, биздин бул мажлисибизден жүрөктөр тазаланыш керек. Биздин бул жолугушубуздан жүрөктөр оңолуш керек. Биздин бул отуруп жолукканыбыздан жүрөктөрүбүз нурлансын. Biz tövbe kılıp duraylı. Allah'dan geçirim surap duraylı. Birbirimize jamandык kılgan bolsak, geçirim surap duraylı. İbadat kılbay gelgen bolsak, ey Allah, budan keyin emi men ibadat kılıp jaşoomду ötkөрөйүн. Şükür kılıp jaşoomду ötkөрөйүн. Sadaka verip jaşoomду ötkөрөйүн. Kur'an okup jaşoomду ötkörөйүн. Ya Allah, oroza tutup jaşoomду ötkörөйүн. Seni zikir kılıp, estep sana şükür kılıp jaşoomду ötkörөйүн. Uyaplı jerlerimdi saktap jaşoomду ötkörөйүн. Ya Allah, kayırımdılık kılıp jaşoomду ötkörөйүн. Senin korkup jaşoomду ötkörөйүн. İmandı olup jaşoomду ötkörөйүн. İslamda beken bolup jaşoomду ötkörөйүн dep. Oşon üçün oturabız tuğanlar. Oşon üçün kayra niyet kılaylı. Niyetli жаңылайлы. Niyetli tüzdöylü. Her birimiz Allah'ın aldığında özümüzge жооп беребиz. Her birimiz tuğanlar görümüz özünçö. Sizdin tarazanız kıyamat günü özünçö bolot. Atağınızdıkı özünçö. Apağınızdıkı özünçö, balаңızdıkı, kızınızdıkı özünçö. Oşonduktan her birimiz özümüz menet kılaylı. Her birimiz özümüz menet kılaylı. Atası alım bolsa, balasına menet kılvasa, ağa ilim jukpayt tuğan. Atasının imanı balasına ötüp ketpeyt tuğan. Atasının mal mülkü ölgönden keyin muras katar balasına ötüp keter. Bırak atasının dini balasına ötüp ketpeyt. Balası özü menet kılsın. Özü iman getirsin, özü ilim alsın, özü ibadat kılsın degen manide. Tuğanlar, bizden bu dünyaya oturunduk gelgenbiz.
Unutmaylı. Bu dünyaya gelgenmiz, geçiş için gelgenmiz. Ahiretke saparımız var. Ahiretin aşuları büyük. Ahiretin aşuları büyük. Azıklarımız az. Oşoğa jaraşa günölerdi kança kötere alası ertege kıyamet günü oşoğa jaraşa günö kılыңыз. Her biriniz Allah'ın aldığında jeke kılgan işimizdi atçötün esebin beremiz. Kur'an'da Allah Teala aytar: "Yevme yetezekkerul insanu ma sa'a." Ertege kıyamet günü insan özünün kılgan işlerin esteydi eken. Aytkan sözlerin esteydi eken. Kılgan işlerin esteydi eken. Kılgan amalların esteydi eken. Allah Teala bardığını saktap koygun, bardığını taktap koygun, kitap kılıp Allah Subhanahu wa Teala tüzüp koygun. Em kıyamet günü Allah Teala perişteler arkalı kitapты beret dağı buyruk beret. Mına bu dünyada sana jaşoo berdi gele, oşol jaşooda emne iş kılganların özün bir okup koy. Uşu jaşoonun içinde emne jakşı iş kıldın, emne jaman iş kıldın, kanday kılık joruk kıldın, emne neseni süylödün, emne neseni süylögön joksun. Özün жалгыз жүргөндө эмне кылдың? Çoğulup жүргөндө эмне кылдың? Түндөсү эмне кылдың? Gündüzü эмне кылдың? Ушунун бардыгын Алла Subhanahu wa Taala жаздырып, периштелерге жаздырып бизге айтат экен: "Икра китабак", китебиңди оку. Бир окуп көрчү гана. Сен кылбаган нерсе жазылып калган жокпу? Бардык жашообуз жазылып атат. Жашообуз жазылып атат, жашообуз жазылып атат. Эрте менен дагы, кечинде дагы, gündüzü дагы, түндөсү дагы жашообуз жазылып атат. Сүйлөгөнүбүз дагы, караганыбыз дагы, укканыбыз дагы, жегенибиз дагы, ойлонгонубуз дагы, ниетибиз дагы, кадамыбыз дагы бардыгы жазылып атат туугандар. Бардыгы жазылып атат. Керамин катибин деген эки улуу урматтуу периштелер булар бардыгын билип турат. Эмне кылганыбыздан кабардар. Я'ламуна ма таф'алун. Кылганыңардан бардыгынан кабардар булар. Bunlar жазып турат барды. Урматтуу агайын мусулман бир туугандар, жараткан Алла Таалага чексиз шүгүрлөр келтирели мусулман болуп жаралып калганыбызга. Алла Таалам өзүнүн мээрими менен бизге ыйман берди. Биз өзүнүн мээрими менен ыйман берди. Өзүнүн мээрими менен исламды берди. Allah Teala'nın kazanasındaki en ulu nimet hidayet nimeti. Allah Teala barımızga hidayet verdi. Özümüzge jaraşa hidayet verdi. Biröөгө 5 vakt namazga mümkünçülük verdi. Biröөгө tahajjudun koşo mümkünçülük verdi. Biröөгө orozasına koşo tawfik verdi. Biröö ekin mal namaz okuyup, biröö cuma namaz okuyup, biröö dindin sözün ukkanga mümkünçülük verdi. Biröö biliniz tuğan, bardığımız baktılуу болгонду каалайбыз. Жараткан Алла Таала бактылуулугун динге койгон. Бактылуулукту Алла Subhanahu wa Taala өзүнүн динине койгон. Дин эски эмес. Бул эскичилик, бул молдочулук деген эмес. Дин инсанчылык. Ислам дини тазалыктын дини. Ислам дини райымдуулуктун дини. Ислам дини бактылуулуктун дини. Ислам dini ынтымактын dini. Dinimizi düşünöyle. Din insanın tabiatına layıktı olup Allah Teala düşürüp bergen insan insanday olup yaşasın. İnsan adam balasınday olup yaşasın dep. Allah beyişti insan için yaratkan. İnsandı beyiş için yaratkan. Bro beyişke şeytan girvek, beyişke hayvanlar girvek, beyişke insanlar giretti. Emi insan boydan biz kalsak anda beyişke gireviz. Şeytandap ketsek anda beyişke girveye kalabız. Hayvanlar cırtkıç bolup ketsek anda beyişke girveye kalabız. Demek bu dünyadaki yaşoonu ötkörgön 3 yolu var. İnsanday yaşo, hayvanday yaşo, şeytanday yaşo. Emi siz kaysı yaşoonu tandap alasız? Şeytanday yaşaganды tandaysız mı? Je insanday yaşaganды tandaysız mı? Je hayvan cırtkıçday yaşaganды tandaysız mı? Peygamberler geldi, peygamberlerdi jiberdi Allah. Allah insanday yaşoonu görsetişti. İnsanday yaşoonu üretişti. İnsan kanday yaşaş gerek, uşunu Peygamber Muhammed Aleyhisselam bizge gelip amanat kılıp taştap gitti. Adam balasına Allah Teala 3 çoğun amanat verdi. Can, mal, jönдөмдүүлүк. Şu üçünü tek tuğra işletkenliğin yolu, paydalı işletkenliğin yolu, özüne de payda olsun, üybülesine payda olsun, kovumçuluğa payda olsun, elge payda olsun, ümmetke payda olsun,
dünyasına пайда болсын, ахиретine пайда болсын деп Allah subhanahu wa ta'ala paygambарды үлгі қылып жіберді, жол басшы қылып жіберді, örnek қылып жіберді, misal қылып жіберді, боркер қылып жіберді, райымды қылып жіберді, батыр қылып жіберді, таза қылып жіберді, әділетті қылып жіберді, чыншыл қылып жіберді, кішіпейіл қылып жіберді, шүкіргенші қылып жіберді, сабырды қылып жіберді. Ahiretке dayardana тұрған қылып жіберді. Бізге үлгі қылды. Еркектерге дағы үлгі, аялдарға дағы үлгі, падышаларға да үлгі, құлдарға дағы үлгі, жастарға дағы үлгі, чоң кішілер ақсақалдарға да үлгі, аялдарға барына үлгі, байларға дағы, кембағалдарға дағы, барлық doğruға үлгі. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды Алла Таала ең ұйық қылып жаратты, ең ұйық қылып жаратты, ең бақтылы қылып жаратты, ең таза қылып жаратты, ең білімді қылып жаратты, ең данышман қылып жаратты, ең жомарт қылып жаратты. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды ең ақылды қылып, бүткіл аламға мейірім қылып жаратты. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Biz seni ey Muhammed бүткіл аламға райымды қылып жаратып жібердік дейді. Biz Peygamberimizi tanıdık mı? Peygamberimizi жақсы gördük mü? Peygamberimize жақındadık mı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge emniyet taşlap ketken, biz için qanday dua kılıp ketken, biz için qanday degen ыйлап ketken, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz için qanday gana nerselerdi Allah'tan sorap ketken, oylandıq bu. Biz Müslümanlar ümmeti yol başçısız emesiz. Bizde kitabımız dağı var, Kur'an. Yol başçımız dağı var, Peygamber Muhammed aleyhisselam. Bütkün alamga meyrim olup kelip atat. Nebiyyur Rahma, meyrimdi, rahimdi Peygamber. Peygamberimiz Allah'ın aldığından uşunday hükümlerdi alıp geldi, uşunday sünnetlerdi alıp geldi, uşunday nasihatlardı alıp geldi, uşunday misallardı alıp geldi, uşunday eskertülerdi alıp geldi, uşunday buyruklardı alıp geldi, uşunday tüyülardı alıp geldi, uşunday ilimdi alıp geldi, uşunday takvalıkta alıp geldi, uşunday mamileni alıp geldi, uşunday münözde alıp geldi. Biri-birine rayındırılık yaşay turgan, rayındırılık kıla turgan. Bu dünyası dağı rahat, bu dünyası dağı bakıp, ahirette tübönüktü beyiş, bol oturgan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaşaonun yolunu alıp geldi. Cumhurlandın en taza yolun Peygamberimiz alıp geldi. Adaldı, yolda alıp geldi. Aram yolu görsetip bundan saktan kıla, bu aram yolga düşpegile, eskerti verdi bizge. Özüңөрдүн baktыңarga balta çabasыңar, özüңөрgө dozoktor otun dayardaysыңar, karаңгылыкка батасыңар, шайтан менен чоң дозокко түшүп каласыңар. Бул жолдон сактангыла, текеберликти таштагыла, адамгерчиликти тандагыла, көр албастыкты таштагыла, ичи келеңдикти тандагыла, душмандыкты таштагыла, жек көрүүнү таштагыла, сараңдыкты таштагыла, эки жүздүүлүктү таштагыла, мунафыктыкты таштагыла. Ай, чыныңа адам болгула, ички дүйнөңөр дагы мусулман болсун, сырткы дүйнөңөр дагы мусулман болсун, сырткы келбетиңер дагы пайгамбарга окшосун, ички дүйнөңөр дагы окшосун, жүрөктү таза кармагыла, жүрөккө кир келтирбегиле, жүрөгүңөрдү таза кармагыла, ар бир адамга жакшылык каалап жашаганды үйрөнгүлө, ар бир адамга пайдалуу жашаганды үйрөнгүлө, ким гана болбосун. Бу дүйнөдө мусафир, бүгүн баарыбыз эртеге жок дүйнө, келиңиздер сыйлап калайлы, келиңиздер Аллага ибадат кылып калайлы, Allah'ını tanıp, Allah'dan geçirim sorap, Allah'ını suyup, Allah'a жақындап, Allah'dan ümitli bekem kılıp, жақшы gününde olup, Allah'dan korkup yaşaylı turgandar, Allah'dan korkup, Allah görüp durat dep yaşaylı, Allah uğup durat dep yaşaylı, Allah bilip durat dep yaşaylı, Allah gayret tiriltet dep yaşaylı, Allah'ın aldına baram dep yaşaylı, benim canım Allah'ın kolunda dep yaşaylı, benim ömrüm Allah'ın kolunda dep yaşaylı, dem soluğum Allah'ın kolunda, yüreğim Allah'ın kolunda, imanım Allah'ın kolunda, rızkım Allah'ın kolunda, ahiretim Allah'ın kolunda, kabırım Allah'ın kolunda, beyişim Allah'ın kolunda, Allah Teala'nın bu. Varlık Allah'ın kolunda. Varlık işim benim, varlık problemam benim Allah Teala'nın kolunda. Bu dünyanın probleması dağı, ahiretin probleması dağı Allah'ın kolunda, akılınız Allah'ın kolunda, yüreğiniz Allah'ın kolunda, gözünüzün küçük Allah'ın kolunda, kulağınızın küçük Allah'ın kolunda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem berekeli duasında bizge mınandayla düşündürüp berip atar. Allahumma inna kulubana ve nevasiyana ve cevarihana biyadik lam tumallikna minha şey'a fa iza fa'alta zalika bina fakun ente veliyyana vahdina ila seva'is sabil. Ya Allah, bizim yüreklerimiz, bizim peşenelerimiz, bizim mümin müşelerimiz varlığı senin kolunda. Bundan ya Allah lam tumallikna minha şey'a,
bunun birösün daha bizge iyi kılıp bergen joksun. Bunun bardығы senin kolunda. Emi Allah bizge mamile kılsan, ya Allah anda tuğra jolga salgan. Fakun anta waliyana, sen koldoçu olgun, sen korgoçu olgun, sen gözömördeçi olgun. Bizi tilimiz dağı, gözümüz dağı, kulağımız dağı, alkımımız dağı, kolumuz dağı, putumuz dağı, uyattı jelimiz dağı. Allah Teala buyurganda işlesin. Allah tıygan nerseden tıyılsın. Allah buyurgan adaldı atkaraylı. Allah buyurgan tıyı salgandı aramdan saktanaylı. Tuğanlar, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem en doğru insan, en cömert insan bizge kanday taza yaşama taşlap ketdi. Gelinizler oşa taza yaşama tandaylı. Kembagal da baktulu olat, kembagaldın ayeri saktalat, ayallar da baktulu olat, ayallardın namazı saktalat. Bardığını Allah subhanahu wa ta'ala Peygamberimiz arqılı taşlap ketdi bizge. Baktulu atağanday olat, baktulu balağanday olat, baktulu güyağanday olat, baktulu bir tuğanday olat, baktulu koşunağanday olat, baktulu bi, baktulu bayğanday olat, baktulu kembagal, baktulu kulğanday olat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala hükümlerdi verdi, joldomalardı verdi, joljobalardı verdi, bardığın berip jönöttü tuğanda. Bizden aldığımızda elhamdülillah biz gözümüz karangı emesiz. Bizi jol tapmay kalgan adam emesiz. Biz jol tapmay kalgan ümmet emesiz. Bardığında jol var tuğanda. Muras bölüştürsek daha jol var. Naristen kütüp alsak daha jol var. Kabırga koyup uzatsak, barkımды uzatsak daha jol var. Bir tuğanlıkta daha jol var. Nikede dağı jol var. Tamaktanğanda da jol var. Akça tatıpkanda da jol var. Akçanı sarptaganda da jol var. İbadatımız toluq, mamilemiz taza, akidamız beken. Allah subhanahu wa ta'ala uşunda keremetli din verdi. İnne dine indallahil İslam. Allah'ın aldığında çınığı din, İslam dini, tınçlıktın dini, İslam dini, moyunsununun dini, Allah'a başı yünün dini. وَمَا يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Gil, İslam dininden başka dinde karmana turgan bolsa, al hiç kaçan Allah'ın aldığına kabul olmaydı. Cana al, ziyan tartuvçulardan bolat ahirette dep Kur'an'da Allah Teala jar saldı. Ağayı Müslüman bir tuğandar, gelinizler oygan oylu, gaflettin uykusundan oygan oylu, nadanlıktın karangılığından çıkaylı, zulümlüktün taş boğurundan çıkaylı. Başında aytıp ketkendey, jaş onun 3 yolu var. Adamlar bugün 7 milyar adam 3 yol mene yaşap atışat. Geybiri insanday yaşap atat, geybirleri şeytanday yaşap atat, geybirleri ayvanday yaşap atat. Allah subhanahu wa ta'ala insanı beyiş üçün yaratkan, beyişti insan üçün yarattı dep aytatabız. Emi gep insan mı, je şeytan mı? İnsanın kelbetindeki ayvan mı, je insanın kelbetindeki şeytan mı? Je insan çılığı insan mı? Uşu üçöyle bak. Bilip durup oşa aram iştik oturgan bolsa bu şeytandın işi. Bilbey karangılıkta Allah'ını tanıvay yaşasa bu ayvandın işi. Gelinizler, paygambarlar gelgen, insanday yaşonu üretken, akırkı paygambar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Ne üçün geldi? Adam zatı kutkarı üçün geldi. Hurmatlı Müslüman bir tuğandar, mekendeşler, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bu dünyaya adam zatın kutkarı üçün geldi, kutkarı üçün geldi. Emneden? O dozoktan kutkarı üçün geldi. Tübölüktü şermenleçilikten, tübölüktü azaptan, cançıdağız azaptan, bu dünyanın korduğundan, bu dünyanın baktısızlığından, kabırdın karanlığından kutkarı üçün geldi. Adam zatın bu dünyada yaşap atkanda kanın kutkarışı üçün geldi. Adam zatın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mal mülkün kutkarışı üçün geldi. Evirin kutkarışı üçün geldi. Evir namazı saktaş üçün geldi. Mal mülkün saktaş üçün geldi. Kanın canın saktaş üçün geldi. Buna Peygamberimizin misyası, buna Peygamberimizin peygamberçılığı, bütün alamda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alamga peygamber olup geldi. Alamga ülgü olup geldi. Yol görsetücü olup geldi. Yoldu görsetücü olup geldi. Yol başçı olup geldi. Hurmatlı tuğandar, Peygamberimizni qarap yaşaylıçı, Peygamberimizni qarap jeyli, Peygamberimizni qarap içeyli, Peygamberimizni qarap giyineyli, Peygamberimizni qarap mamile kılaylı, Peygamberimizni qarap tündü ötköreyli, Peygamberimizni qarap gündüz ötköreyli, Peygamberimizni qarap sapar tartaylı, Peygamberimizni qarap el başkaraylı, Peygamberimizni qarap başçıga başı yeyli, Peygamberimizni qarap ata-enemizni silaylı, Peygamberimizni qarap ayal bala çakavızga mamile kılaylı, Peygamberimizni qarap akça tavaylı, Peygamberimizni qarap akçanı saptaylı, Peygamberimizni qarap namaz okuylu, Peygamberimizni qarap
бардык ибадаттарды кылайлы. Пайгамбарыбызды карап жашайлы. Ар бирибиздин жолубузда ушул болсун. Менин альхамдулилла жолбашчым бар, менин пайгамбарым бар, менин жолбашчым бар, бейишке алып бара турган, бейишке алып чыга турган, бейиштин жолун көрсөтө турган, Аллага сүйгүндү кыла турган, Алла Тааланын ыраазычылыгына жеткире турган, акыйкатты үйрөтө турган менин пайгамбарым бар, менин жолбашчым бар. Бардык нерсени айтып койгон, альхамдулилла. Эң туурасы, эң адилеттүүсү, эң тазасы, эң жакшысы, эң берекелүүсү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып койду. Агайын мусулман бир туугандар, биз байлык менен бактылуу болбойбуз. Билип коюңуз, алтын менен бактылуу болбойбуз. Билип коюңуз, нерсе буюмдар менен бактылуу болбойбуз. Биз адамдык касиет менен бактылуу болобуз. Биз адамгерчилик менен бактылуу болобуз. Бизде качан адамгерчиликтин сыпаты кандай? Адамгерчиликтин сыпаты кандай? Бейишке кире турган адамдардын сыпаты кандай? Алла субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде ушуну айтып койду. Бейишке ким кирет? A'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Allah айтат, мен салих бенделериме бейиште ушундай неаматтарды даярдап койдум. Эч бир көз аны көргөн эмес, эч бир кулак аны уккан эмес, эч бир жүрөккө аны кыялы дагы келген эмес. Алла субхана ва таала түбөлүктүү бейишке ушундай неаматтарды, ушундай рахаттарды бизге даярдап койгон. Бул дүйнө утурумдук дүйнө. Бул дүйнө бүгүн бар, эртеге жок. Бунун жаштыгы бардыгы утурумдук. Бунун ден соолугу да утурумдук, жаштыгы да утурумдук. Мында кайгысы да утурумдук, күлкүсү да утурумдук, ыйы да утурумдук. Временде бул дүйнө. Бүгүн бар, эртеге жок. Түбөлүктүү ахирет, бейиш да түбөлүктүү, дозок дагы түбөлүктүү. Алла бейишке ушундай неаматтарды даярдап койгон. Эч бир көз аны көргөн эмес. Сиз эч кандай нерседен аны көргөн эмес. Эч качан уккан эмессиз. Эч качан кыялданып, ойлоп, мечтат этип жүрөгүңүзгө да келген эмес. Таптакыр ал жактагы неаматтар бөлөк, ал жактагы рахаттар бөлөк. Алла субхана ва таала өзү айтат, кимге даярдадым? Салихин. Салихин ким? Көзү тазага, кулагы тазага, тили таза, алкымы таза, уякты жери таза, колу таза, ою таза, ниети таза, путу таза, жашоосу таза, түнү таза, күндүзү таза. Уш таза адамга даярдадым дейт. Жалган сүйлөгөндөргө эмес, арам жегендерге эмес, уурулук кылгандарга эмес, таразадан алдагандарга эмес, арамга баскандарга эмес, арам ойлорго эмес, ушакчыларга эмес, жала жапкандарга эмес, текеберлерге эмес, көрө албастыгандарга эмес, аларга эмес, тазаларга дейт. Тазаларга. Келиңиздер жүрөктү тазалайлы, келиңиздер тилибизди тазалайлы, келиңиздер оюбузду тазалайлы, келиңиздер каалообузду тазалайлы, келиңиздер ниетибизди тазалайлы, келиңиздер жашообузду тазалайлы. Кантип Мухаммадур Расулуллах пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тазалаш үчүн келген, оңдош үчүн келген, адилеттүүлүктү тургузуш үчүн келген, аламга ынтымакты тургузуш үчүн келген, зулумдукту токтотуш үчүн келген, кан төгүүнү токтотуш үчүн келген, бузукулукту токтотуш үчүн келген, арамды жашоону токтотуш үчүн келген. Пайгамбарыбыздын келген миссиясы, пайгамбарыбыздын келген милдети, жоопкерчилиги, пайгамбарчылыгы Алла субхана ва таала ушундай улуу пайгамбарды улуу максатка жиберди. Кыямат күнүнө чейин келе турган инсандардын бардыгын куткаруу үчүн жиберилген. Агайын мусулман бир туугандар, жашоо бизди алдап койбосун, чырайыбыз бизди алдап койбосун, байлыгыбыз бизди алдап койбосун, бийлигибиз бизди алдап койбосун, жаштыгыбыз бизди алдап койбосун, улутубуз бизди алдап койбосун, уруубуз бизди алдап койбосун. Биз кыйынсынбайлы, менменсибейли, акыйкатты тааныйлы, акыйкатты билейли, акыйкатты үйрөнөйлү. Акыйкат кайсы? Кур'ан. Аллаху хак, Алла акыйкат өзү. Kur'an Allah Teala'nın ahırkı kitabı. Bundan keyin kitap düşmeyip, buga çeyin kitaplar düşkön, burmalanıp ketken. Allah Teala ahırkı kitap Kur'an'da düşürdü. Burmalanmay turgan kitap düşürdü. Özgörülme turgan kitap düşürdü. Kıyamet gününe çeyin adam balasının bardık surasına cevap vere turgan kitap düşürdü. Bir işe girgize turgan, şapaat kıla turgan kitap düşürdü. Cülöktü tazalay turgan kitap düşürdü. Cülöktü onday turgan kitap düşürdü. Mamilen onday turgan kitap düşürdü. Bugün mamileniz yakşı olup aytat. Bugün mamileniz yakşı olup aytat. Çoңдорубуздун мамилеси жакшы болуп атат. Үй бүлөбүздүн мамилеси жакшы болуп атат. Ата эненин мамилеси жакшы болуп атат.
Ата-ена менен бала чаканын мамилеси жакшы болуп атат. Соодагерлердин мамилеси жакшы болуп атат. Дыйканчылардын мамилеси жакшы болуп атат. Бир туугандардын мамилеси жакшы болуп атат. Же жакшы болуп атабы? Ушул мамиленин бардыгын оңдогонго Кур'ан берди. Кур'ан берди. Биз напсыбызды карабай, Кур'анды карайлы. Кур'анда эмне деген тарбия берди? Эмне деген насаат берди? Эмне деген эскертүү берди? Günöden saktagıla, sabırlılık kılgıla, kaniyet degenini verdi, şükür degenini verdi, özünü tanı degenini verdi, payda jettir degenini verdi. Kança degen hüküm verdi. Misalları menen, paygambarlardan, alardan ömür bayanların, alardan okuyaların sizlerge bizlere Kur'an'da açık koydu. Tirek'e karşı biz bugün Kur'an okumaya kaldık. Kur'an'la oy жүрgüzmeye kaldık. Kur'an'la oy жүрgüzmeye kaldık. Kur'an'la oylanmaya kaldık. Emniyede vatat Allah Teala. Allah'ın sözü, Jaratkan'ın sözü, Jaratkan'ın kalosu, Jaratkan'ın buyruğu, Kur'an-ı Kerim, Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın sözü. Emniyeden jaralganыңызды bilginiz gelse, kaçan jaralganыңızды bilginiz gelse, kanday jaralganыңızды bilginiz gelse, emni üçün jaralganыңızды bilginiz gelse, Kur'an'a karаңыз. Bunu sizge bu ilimde başka biri de ayıp bere almayıp bunu. Sizge Kur'an ayıp beret bunu. Sizge çeyin emni olgandı bilgende kalasanız Kur'an ayıp beret. Adam atağız bu dünyada birinci adam gelgen, kanday olup gelgen Kur'an ayıp beret. Emni olgan Kur'an ayıp beret. Beyişten mi olgan Kur'an ayıp beret. Balları kanday olgan Kur'an ayıp beret. Beyişten kanday çıkan Kur'an ayıp beret. Adamlar kanday buzulgan Kur'an ayıp beret. Adamlar kanday olgan Kur'an ayıp beret. Allah asmandan kanday azap düşürgeni Kur'an ayıp beret. Adam buzulganda cer kanday jutkanı Kur'an ayıp beret. Adam buzulganda asmandan jamgır emes, çok jağanı Kur'an ayıp beret. Adam buzulganda su bütkül dünyаны kaplap ketkende kanday olganı Kur'an ayıp beret. Adam buzulganda şamalda Allah Teala jibергende toktobой şamal 7 gün 8 gün menen adamlardı asmanga alıp çıkıp başı menen saygandı Kur'an ayıp beret. Bu alam kanday tarıkты көргөн. Biz siz geçe 100 yıl boluyuk bizim gelgenimizge. Siz bizim gelgenimizge bu dünyada 100 yıl boluyuk. Bu alam köp nersege güve olgan. Bu gün köp nerseni görgön. Bu asman köp nerseni görgön. Bu cer köp nerseni görgön. Bunun bardığın Kur'an ayıp beret. Kur'an ayıp beret. Barımыздың bugün birle kanımız bolup kaldı. Eптеп kursakta boş gerek. Kanday olsa da birini tartıp alıp olsun, bu aldap olsun, eптеп jeş gerek. Eптеп yaşaş gerek. Jegen içken ol hayvanlar bile jep atat. Hayvanlar bile iç atat. Karasanız anda bizim ne ayrımaz bolup kaldı? Urmаттуу agayın Müslüman bir tuğanlar. Gelingizler birinci jaratıcını tanıyla, ömür berүүчүнү tanıyla, денсаулык берүүчүнү tanıyla, akıl berүүчүнү tanıyla, uyku bergenди tanıyla, жүрөктү сактырганды tanıyla. Birinci tanıyla şunu. Sizge gözlü kim verdi? Çaltıragan gözlü kim verdi? Göre turgan gözlü kim verdi? Kulaktı kim verdi? Başımızda kulaktı kim takıp koydu? Kim jalatıp koydu? Kim uyguzdurup atat? Birinci şunu tanıyla birinci. Bir tamçı sudan kanday keremet Allah akbar. Uşunday jumşak, soğa turgan жүрөк, uşunday katуу söğüktөрдөн beri kandı tazalay turgan aparaturalardı, fotoaparattарды, eski tutumlu kazınalardı, ilmi degen nerselerdi Allah Teala adam balasının içine jaratıp koydu. Başına kanday nerselerdi jaratıp koydu. Kanday kompüter nerselerdi kılıp koydu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kanday keremettü. Bardığını çıraylı kılıp, tırmak özünün jayında, kaş özünün jayında, kirpik özünün jayında, murun özünün jayında, tişler özünün jayında, tiller özünün jayında, moyun özünün jayında, bardık Allah akbar, özünün ordunda, öz jayında, tertipli veren, bardığı tegiz Allah Subhanahu wa Ta'ala keremettü jaratıuçu. Kanday kılıp bizi jarattı, meyrimi menen jarattı, rayımı menen jarattı, baktılığı olsun dep dinin verdi. Din arkaga tartpayt, eskiçilikке tartpayt, din uyaktуулuktu үйрөтөт, din жөнөкөйлүктү үйрөтөt, din адамгерчиликти үйрөтөt, din урматты үйрөтөt, din сыйды үйрөтөt. Эгерде биз din менен жашасак, улуулардын урматы сакталат, аял заттын амири сакталат, байлардын мал мүлкү сакталат, бийлердин бийлиги сакталат, кембагалдардын жашоосу курсанып болот. Эгерде биз din менен жашасак, Allah разы болот, ырыскыбыз кең болот, жүрөгүбүз бейпил болот, жүрөгүбүз тынчтанат, жүрөгүбүз рахаттанат,
Uğurluluk деген toktойт, арам нерсе токтойт, зұлымдық токтойт. Az yaşasak da saz yaşayız, az yaşasak da birimizge boğruken yaşayız, birimizge rayımlı yaşayız, birimizge paydalı yaşayız, birimizge bir tuğan balık yaşayız, birimizin kıynalganımızga gülbey yaşayız, maskarlap şıldındavay yaşayız. Kaçan bizim жүрегімізге, bizim yaşamımızga din gelse, dinmene yaşasak, din деген alını başka nerse емес та тақсыр. Din bizim yaşamımız ele. Oğullaylı tuğra yaşaydı деген үшін din. Tuğra nerseni söyleyemiz. Söylegenden burada oylanımız. Emniyeni söyleyip atas. Kıyamet günü şuna cevap veresiz. Bugün cevap vermeysiz. Söyleyiveriniz bırak yazılıp atat. Erteye kıyamet günü her bir sözümüzge cevap veresiz. Жалған сөз бі, шын сөз бі, ушақ бі, жалау бі, қалып бі, әділеттүү бі, әділетсіздік бі, мұнафықтық бі, сөзіңіз қандай? Жүлу бі, орой бі, қорқыта тұрған бі, жүректі ренжіте тұрған бі, адамдарды елді бөле тұрған сөз бі, же адамдарды елді башын біріктіре тұрған сөз бі? Сіздің тіліңізден не сөз шығып жатады? Урматтуу ағайын мұсылман бір туғандар, mına жараткан Аллах Субханаху ва Тааля дин берди. Ad-din yusr, din жеңил dedi. Ad-din an-nasiha, din жакшылык каалоонун аты dedi. Башка нерсе эмес. Жакшылык каалаганды үйрөнөйлү. Бүгүн биз биримизге жакшылык каалабай калдык. Бадышага жакшылык каалабай калдык. Улууларга жакшылык каалабай калдык. Аялдарга жакшылык каалабай калдык. Жада калса бир туугандарыбызга жакшылык каалабай калдык. Biz özü musulmanlar emes, musulman emeslerden жақшылық қалап жашай тұрған адам elek. Бирок ушунчалык төмөн түшүп кеттик, ушунчалык алсырап кеттик, ушунчалык жүрөгүбүз бузулду, ушунчалык ушунча караңгылыкка кирип кеттик. Жақшылык каалап жашайлы, пайда жеткирип жашайлы, кайгы бөлүшүп жашайлы. Анын үчүн туган эки укукту берди Аллах Субханаху ва Тааля. Хукукуллах, хукукул ибад. Allah'ın hukukları, bendelerin hukukları. Biz bu dünyaya geldik. Hukukları atkarış için. Uşunu atkara turgan bolsak, kıyamet günü Allah'a cevap veremiz. Buğa soğuk verir. Atkarvasak, kıyamet günü Allah Teala azapka karmaydı. Hukukları verdi Allah Teala. Hukuklar ikiye bölünür. Allah'ın hukuku, bendelerin hukuku, Allah'ın hukuku neyse? 5 vakit namaz. Oroza, zekat, acılık Allah'ın hukuku. Allah'a şükür Allah'ın hukuku. La ilahe illallah Allah'ın hukuku. Allah'dan ümit, Allah'dan korku Allah'ın hukuku. Bendelerden hukuku öte köp. Bende insanların hukuku öte köp. Ankeni insan köp. İnsanlarda Müslümanlar var, Müslüman emesler var, dostlar var, düşmanlar var, tuğanlar var, tuğan emesler var. Hukuklar öte köp. Ata-ene var, ata-eneden başka var, bala-çaka var, bala-çakadan başka var, bizim ulut var, başka ulutlar var, bizim uru var, başka urular var, bizim koşunalar var, ölük var, kirin var, uğru var, tensiyon yakşı var, ayılıp kalganlar var, ilgayetler var, tazalar var, erkekler var, ayallar var, urular var, yaşlar var, adamlar öte köp, türü köp. Bunların her birinin hukuku var, En birinci hukuk ata-enenin hukuku. Siz ata-enenize qanday muomala qilasiz? Uqib atamiz, ata-ene menен sottashib atgan go kebirleri. Allah sottashsin deb jaratdi u bizde. Uqib atamiz, ata-enesini ancha-munchalar uydan chiqarib qo'yib turgan. Allahu akbar. Qur'onda aytadi, din aytadi, din. Ve bil validayni ihsana. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا. Allah'a gana ibadat kılgıla, ata-enеңерге жақшылық kılgıla. Allah'a gana ibadat kılgıla, başka hiç kimге ibadat kılgıla. İbadatқа layıklı zat özü. Allah'dan başka hiç kim ibadatқа layıklı емес, sığınganға layıklı емес, maqtauға layıklı емес. İbadat kılmasak da Allah ibadatқа layıklı. Bura bizim moynumuzda ibadat. İbadat için jaralganбыз, kulçulduk için jaralganбыз, Allah'a sığınır için jaralganбыз, Allah'ını maqtaş için jaralganбыз, Allah'ın nimetlerine şükür kılış için jaralganбыз, buyruklarını atkarış için jaralganбыз, Allah'ını жақсы көрүш için jaralganбыз,
Алладан үміт қылып жақсы күнәмде болуш үшін жаралғанбыз. Не дейді екенсі? وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ата-енеңерге жақсы чырайлы мамиле қылғыла, чырайлы сөз сөйле, чырайлы мамиле қыл. Ең чырайлы сөздүчү таңдадағы ата-енеңе айт ошону. Ең чырайлы кызматты таңдадағы ата-енеңе кыл. Ең чырайлы мамилени ата-енеңе кыл. Ата-енеңизге салам бериңиз, тамак жасап бериңиз, кийимин жууп бериңиз, путу колун кармап бериңиз. Эмне айтса кажетин аткарыңыз, шариятка ылайыктуу кажетин аткарыңыз. Балам арак алып кел десе, анда баш ийип жок анда. Арак алып кел десе жок болбойт анда. Уурулук кыл десе анда болбойт, жок, анда болбойт анда. Намаз окуба десе анда болбойт, анда. Зына кыл десе анда болбойт. Бирок ата-эне капыр болсо да урматтагыла дейт. Качанга чейин арамга буйрук бергенге чейин. Арамга буйрук бергенде баш ийүү жок. Арамга буйрук бергенге чейин толук баш ийүү баланын, кыздын боюндагы милдет, фарз. Ата-эненин жүрөгүн оорутпайлы. Алла айтат: "Вала тaqul lahuma уф." Ата-энеңерге алдында уф. Кайра айта бересиз да. Чарчадым. Уф. Ушундай деп дагы айтпа дейт. Уф деген сөздү айтпа дейт. Жүрөгүң ренжитпе дейт. Канча кыйналсаң дагы, канча сенен акча сураса дагы, канча жардам сураса дагы, канча жумшаса дагы, канча насаат айтса дагы, канча нерсе айтсын, акылуу, айтканга акылуу, сен укканга милдеттүү. Жакшы жоопка кайтарганга милдеттүүсүн. Жылы сөз менен жооп бергин, жумшак сөз менен жооп бергин, чырайлуу сөз менен жооп бергин. Орой болмо, копол болмо, күрөздөнбө, чекчейбе, керсейбе, канатын жайып турба Алланын ата-эненин алдында. Адеп менен, урмат менен. Мына исламдын баалуулугу, мына исламдын үйрөткөнү, мына исламдын чакырыгы. Кимге жакпайт ислам? Кимге жакпайт биздин динибиз? Биз элге эмнени айтып атабыз өзү? Башка нерсе айтып атабызбы? Аллаху акбар. Жакшылыктарды өлгөнгө чейин жайылтабыз. Жамандыктар менен өлгөнгө чейин күрөшөбүз. Алланын өкүмүн өлгөнгө чейин жеткиребиз. Пайгамбарыбыз айткан өлгөнгө чейин жеткиребиз. Элибизге өлгөнгө чейин жакшылык каалайбыз. Бүгүн эле эмес, эртең эле эмес, бир жума эле эмес, бир ай эле эмес, качан денеден жан чыкканга чейин. Өзүбүздө жакшы иштерди кылайлы, ошону аракет кылайлы, бирибизге жардам берели, бирибизге дос болойлу, жакшылыкта жардам берели, күнөөдөн сактанганда жардам берели. Душмандыкта, жаман иште, арам нерселерди таркатканда жардам бермейли. Алланын буйругу сизди биз жараткан, сизге бизге күн сайын өмүр берип аткан, акыл берген, амир берген, рызкы берип жаткан Алла ааламдын кожоюну буйрук берип атат. Ва таавану алал бирри ва тaqwa. Ва ла таавану алал исми вал удван. Сіздер бири-бириңерге жардам бергиле, жакшы иштерде жардам бергиле, күнөөдөн сактанууда жардам бергиле, душмандыкта жардам бербегиле, аша чабууда жардам бербегиле, күнөө кылууда жардам бербегиле дейт. Жалган сүйлөгөндө жардам берме, арак ичкенде жардам берме, сараңдыкта жардам берме, душмандыкта жардам берме, бузукулукта жардам берме, зынада жардам берме бири-бириңерге, күнөө иштерде жардам бербегиле, жакшы иштерде жардам бергиле. Мечит салганда жардам бергиле, медресе салганда жардам бергиле, бечаралардын курсагын тойгозгонда жардам бергиле, жетимдерди бакканда жардам бергиле, кайрымдуулукта жардам бергиле, кажетти бүтүргөндө жардам бергиле, намазда жардам бергиле, жакшылыкка чакырганда жардам бергиле, жамандыктан кайтарганда бири-бириңерге жардам бергиле. Жараткан Алланын буйругу. Бендилердин укугуна келейли. Ата-эненин укугу биринчи орунда турат. Ата-эненин укугу биринчи орунда турат. Буга кичине фазилет айтып кетейин сизге. Бул менин сөзүм эмес, пайгамбарыбыздын сөзү. Угуп алыңыз. Кимде ким ата-энесин мухаббат менен, сүйүү менен караса, ушу менин атам, ушунун белинен чыкканмын. Ушул менин апам, ушунун ичинен чыкканмын. Ушул экөө себеп болгон мен бул дүйнөгө келгенге. Ушулар болбосо мен бүгүн министр эмес элем.
мен депутат, бай, бадыша, кыйын, илимдүү жана башка эмес элемин. Мен бүгүн эч ким эмес элем. Ушулар болбосо мен эч ким эмес элем. Деп мухаббат менен караңыз. Кантип караңыз? Сүйүү менен караңыз. Кимде ким ата энесин мухаббат менен караса, баш ийсе, ар бир караганына кабыл болгон ажылыктуу соо берилет деген. Ар бир караганга. Ата сиздин эшигиңиз. Кааласаңыз бул бейиштин эшиги кылып алың. Кааласаңыз дозоктун эшиги кылып алың. Эненин таманынын алдында сиздин бейишиңиз. Эненин таманынын алдында сиздин бейишиңиз. Ата разы, Алла разы. Ата наразы, Алла наразы дейт. Аллаху акбар. Анта ва малук ли абик. Сен дагы, өзүң дагы канча мал мүлк байлыгың бар го? Атаныкы. Пайгамбар зат атаңдыкы. Демек, ата энени сыйлайлы, урматтайлы. Исламдын чакырыгы, биздин темабыз ушул. Ата энени. Экинчи укук аял бала чака. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аялдардын бетине ургандарга катуу жаман сөз айткан. Эркек эмес. Алла эркектер, балдар, тынчтаңыз, же аркага өткүлө. Мына жактан тугандар. Эркектер менен осуят алгыла деген. Аялдарга жакшылык каалаганды. Истаусу бин нисаи хайра. Аялдар алсыз сиздерге караганда, эркектер, сиздерде күч бар. Аялдар алсыз. Ошол аял сиздин апаңыз. Ошол аял сиздин эжеңиз. Ошол аял сиздин жарыңыз. Ошол аял сиздин карындашыңыз. Ошол аял сиздин кызыңыз. Пайгамбарыбыз айтат: "Истаусу бин нисаи хайра." Силер менен аялдарга жакшылык каалайын деген осуятты кабыл алып койгула дейт менен. Аларга жардам бергиле, аларды баккыла, аларды карагыла, аларды көзөмөлдөгүлө. Ар-риджал каввамун ала ниса, эркектерди Алла Таала аялдардын үстүнө көзөмөл кылган, бага турган кылган, башкара турган кылган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Хойрукум ли ахлихи." Силердин эң мыктыңар, эң азаматыңар, эң жакшырагыңар ким үй бүлөсүнө, аял бала чакасына эң жакшы болсо ошол. Ошол силердин араңардан эң жакшы ким экенин мен билбейм. Бирок эң жакшы ким аял бала чакасына, ким эң жакшы болсо ошол. Мына пайгамбарыбыздын сөзү. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сөзү. Мен үй бүлө бала чакама эң жакшымын дейт. Эң жакшымын дейт. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da ayet: "Ya eyyühellezine amanu qu anfusakum ve ahlikum nara." Ey imanlılar, özüңөрдүн жаныңарды жана үй бүлөңөрдү дозоктун отунан куткаргыла. İmam Gazali rahimahullah aytat: "Кантип өзүбүздү, үй бүлөбүздү дозоктун отунан кантип куткарабыз?" Десе, дин, таалиму дин. Динди үйрөнүп жана аларга үйрөтүп. İman getirmese, namaz okubasa, tövbe kılmasa, Allah'ı tanımasa, Kur'an okuvasa, Peygamber'i tanımasa, anda kanday oldu ahireti. Sizge ömür boyu tamamınızı pişirip verdi. Ömür boyu giyiminizi juyup verdi. Ömür boyu sizin giyiminizi ütüklep verdi. Ömür boyu sizin köşeğinizi sarıp verdi. Ömür boyu sizin ayelinizi cevap verdi. Ömür boyu elhamdülillah bir ömür sizge bala törep verdi. Kız törep verdi. Urpanınızı ulanta turgan. Siz ağa din yönetmeyiz mi? Al ahireti tozak bolu versin be. İmansız yaşasın mı? Uşak menen yaşasın mı? Kargış menen yaşasın mı? Çok. Biz aytayın erkekler, men menen çoğu beyişke gire turgan uşu, men menen çoğu namaz okuy turgan uşu, men menen çoğu dua kıla turgan uşu, men menen çoğu zikir kıla turgan uşu, men menen çoğu din tarkata turgan uşu. Biz birimizge jardam bereyli, birimizge jardam bereyli dep. Baldarımız qanday tarbiya alып атат? Рекет болуп атат дейт го. Балдарыбыз, кыздарыбыз кандай тарбия болуп атат? Бийлеп атып, ар жер вечеринкада ар нерсе болуп билбейм эми кандай турмушка кандай болот. 11 күн аткандар кандай болот? Сигарет чегип атат дейт го. Наша наркотик чегет экен го. Арак ичип анча-мынча. Бекинип алып карта парта ойноп.
бирөөнүн кызын бузуп, бирөөнүн баласын бузуп. Бизде кайрат кайда калды? Бизде иман кайда калды? Биз ушундай уммат белек. Келиңиздер, биз ушундай бир ойлобойлу, пикир кылайлы, дуа кылайлы, ниет кылайлы, аракет кылайлы. Имандуу, биздин балдарыбыз имандуу болсун, кыздарыбыз имандуу болсун. Уяттуу болсун, балдарыбыз, кыздарыбыз уяттуу болсун. Ата энесине күлүмдүү болсун, күлүмдүү. Азыртан арак менен чоңойтпойлу. Азыртан музыка менен чоңойтпойлу. Азыртан буларды аферист кылып чоңойтпойлу. Биз азыртан буларды имандуу кылып, азыртан буну ойломойлу. Ушу менин балам, мен өлүп кетсем көмө турган ушу жаназаны билеби билбей, мен өлгөндөн кийин жаназа окуй алабы? Мен өлгөндөн кийин ушу балам мага Куран окуйбу же окубайбы? Менин кызым ушул, менин каныман чыккан, менин денемен чыккан ушул, менин белимен чыккан кыз, мени уят кылбайбы эртеге? Денесин сатып уят кылбайбы мени? Барган жерде жакшылап, ошол жерде өмүртүрүп, ошол жерде урпагын улантып, ошол жерде атанын кызы болуп. Бүгүн ушу кез туган. Акчаны киче токтоттум таксыр. Аркасынан жүгүрүп өтүп эч ким жеткен эмес дүйнөгө. Алла Таала бүгүн алхамдулилла берген. 90-91, 92 жылдары мына аксакалдарыбыз менен жаштарыбыз билбей калса, талон менен un албадык беле, талон менен кум шекер алып атпадык беле. Дасторконубузда бир кампет жок эле го. Каяктагы койлор? Жашообуз кандай эле? Уюлдуктары кандай эле? 90 жылдан 2000 жылга чейин кандай эле? Канча өлүм болду? Канча пышак сайды? Канча өлтүрдү? Ит аткандай адамдар да түштү. Эмне деген жашоо өткөрдүк? Тугандар, дүйнөлүк согушта да, экинчи дүйнөлүк согушта да аталарыбыз, чоң аталарыбыз катыган нан жесе да алхамдулилла өлбөй жашап келди. Биз ушунчалык дүйнөнүн аркасынан кодук. Ушунчалык дүйнөнүн аркасынан кодук. Биз бүгүн бири-бирибизге дүйнө душман кылып койду. Жер талашып соттошуп атабыз. Башкалар менен эмес, ата бала. Кичинекей болор болбогон акчага катташпай койдук тугандар. Бул аялдын сөзүнө кат тиги, тайкесинин сөзүнө катпагандай болуп. Биз каякта кетип атабыз? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты эле: "Афшус салам." Саламды таркаткыла, ва ат'иму таам, тамак жедиргиле, кол ачык болгула, дасторкон жайгыла. Силул архам, туганчылык мамилени бекем кармагыла. Туганчылык мамилени бекем кармагыла. Пайгамбарыбыздын буйругу, саламды таркаткыла, бардыгына салам бергиле. Ассаламу алейкум. Атаңызга салам бериңиз, апаңызга салам бериңиз, аялыңызга салам бериңиз, кичинелерге салам бериңиз, жаштарга салам бериңиз, үй бүлөңүзгө салам бериңиз. Ассаламу алейкум. Алланын тынчтыгын каалаңыз, Алланын берекесин каалаңыз, Алланын райымын каалаңыз. Каалайсызбы, каалабайсызбы? Ушундай жакшылыкты үй бүлөңүзгө каалабайсызбы сиз? Саламдашканда жүрөктөгү кир кетет, жүрөктөгү кек кетет, текеберликтен таза болот. Пайгамбарыбыз айткан: "Ал-бади бис-салам, бария минал кибр." Эң биринчи салам берип жүрсө, текеберликтен таптаза болот деген ошо адам. Саламдын берекеси башкача, ортодо мухаббат болот. Пайгамбарыбыз айткан саллаллаху алейхи ва саллям: "Силер бейишке эч качан кире албайсыңар. Имандуу болмоюнча бейишке эч качан кире албайсыңар. Силер имандуу боло албайсыңар, бири-бириңерди жакшы көрмөйүнчө. Бири-бириңерди жакшы көрмөйүнчө силердин иманыңар иман болуп эсептелбейт. Мен силерге айтайынбы? Бири-бириңерди жакшы көрө турган амалды айтайынбы? Бири-бириңерди жакшы көрө турган, сыйлай турган амалды айтайынбы?" Сахабалар айтты: "Айтыңыз" деди. Пайгамбарыбыз айтты: "Афшус салам байнакум." Өз ара саламдашууну таркаткыла. "Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату" деген сөздү көп таркаткыла. Базарга келдиңиз, салам айтыңыз. Үйүңүзгө бардыңыз, салам айтыңыз. Мечиттен чыктыңыз, салам айтыңыз. Салам айтыңыз, салам айтыңыз, салам айтыңыз. Ассаламу алейкум. Эмнеңиз кетип атат? Алланын тарабынан 100 рахмат түшүп атат сизге. Ассаламу алейкум 10 сооп автоматически жазылып атат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату 20 сооп. 30 сооп. Саламдашуу кандай касиет, кандай чоң маданият, кандай улуу ибадат. Ортобузда сүйүү пайда болот. Саламдашайлы, жек көрбөйлү. Жүрөктөн саламдашайлы. Тилибиздин учунан эмес, пешенебизди, маанайыбызды жарык кылып, жылмайып туруп ассаламу алейкум деп. Туганчылык мамилени кармагыла деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям.
Silul arham, silul arham. Пайғамбарымыздың бұйрығы. Ey мұсылмандар, келіңіздер, bir eneden туылғанбыз. Bir ene, bir atadan туылғанбыз. Біз не ұлытамыз? Ушу ақчауы? Мен саған. Мен киіп атқан киімімді берейінші саған. Керек mi şu? Bir tuğan için buna yaşap atkan neyim seninki? Ayda atkan maşinem seninki? Gerek mi? Tuğan. Bir tuğan kayaktan tavaladı. Bir tuğan kayaktan tavaladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi. O silul arham. Tuğançılık silay rahim dep koydu. Ne aytadi dese ulamalar aytadi. 3 jurt aytadi. Tuğanlar dep kimdi aytadi? 3 jurt aytadi. Uğup alыңыз. Ata jurt, ата жұрт, таға жұрт, қайын жұрт. Ушу 3 жұртты туғандар деп қояды. Атаңыздың бір туғандары менен жақсы мамиледе болуң деген сөз. Тайлары менен, тайкелері менен, апаңыздың бір туғандары менен жақсы мамиледе болуңыз. Сыйлаңыз, урматтаңыз. Апаңыздың сиңдisi бар, эжеси бар, ағасы бар, иниси бар. Сыйлаңыз, урматтаңыз. Üçüncüsü қайын жұрт. Бұл да башқа жұрт емес, бөлек емес бұл. Sizin jarınız, sizin jarınız, sizin urpağınızды улап атқандар. Ал қайсы? Қайната, қайнене, sizin jarым, sizin балаңыздың апасы, sizin қызыңыздың апасы. Ошо менен маке, 3 жұртты бекем қармағына де. Тамақ жетіргіле де, қолақшықты қылала, сараңдықты тоқтат қыла. Байлыққа ешкім тойған емес, той қойып тағы. Егерде бұл байлық, Аллаху акбар. Пайғамбарымыз айтады, қандай ғана жақсы адал мал, адал адамның қолында болса дейді. Қандай ғана жақсы мал, пайғамбарымыз байлықты мақтаған. Қандай ғана жақсы байлық деген, ушу байлық арқылы ақиреттен құрса деген. Ақиретті құрған байлық, ошол жақсы деген сөзге татықты. Ақиретті бұзған, ал жақсы деген татықты емес, ал кесепет, ал сіздің башыңызды жей тұрған байлық. Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Яқулул абд мали". Бенде айтады екен, бұл менің байлығым, менің байлығым, менің байлығым деп мақтанады екен. Мына сарай кімдікі? Менің сарайым. Мына ат кімдікі? Менің атым. Мына 5-7-ші? Менікі. Мына 300-ка? О, менікі. Бұл алтын кімдікі? Менікі. Бұл бақ кімдікі? Менікі. 3-і. Охо, менікі. Яқулул абд мали. Менің байлығым деп. Пайғамбарымыз айтады: "Иннама лаху мин малихи саласан". Жақсы алыңыздар, анын мал мүлкі 3 дейді. Қанша дейді? 3 ошонуку, 3. 3-нің башқасыныкы анық емес. 3 қана байлық ошонуку екен туғандар. Пайғамбарымыз ең ақылды инсан, ең жомарт инсан, ең таза инсан айтып атат. Не дейді? 3 қана нәрсе сіздікі екен. Біріншісі, ма акала фа афна. Эмне нерсени жедиңиз, жок кылдыңызбы, ушу сиздики. Эмне нерсени сиз жедиңиз, жок кылдыңыз. Жок кылдыңыз, түшүндүңүз. Афна, ушу сиздики. Кече эмнени жедиңиз? Onu жок кылдыңызбы, ушу сиздики, ушу точно ушу сиздики. Эртең жей турган ал сиздики эмес пока. Под вопрос ал. Жейсизби, жемейсизби, Кудай билет аны. Бunda жегеніңіз, бүгін жедіңіз, кече жедіңіз, мурда күні жедіңіз, ошо сиздики, точно, талашсыз сиздики. Бирок эртегенini жейсиз, бүрсүгүнү жейсиз. Биринчиден жейсизби, жемейсизби? Так, азырынча күмөн ал. Ал сиздин эсебиңизге өтөлек. Ау лабиса фа абла. Кийим кийдиңиз, эскирттиңиз, ошо сиздики. Калпакты 5 жылдан бери кийип жүрөт, ошо сиздики. Ana giyimdi 3 aydan beri giyip жүрөт, eskirtip, sizdiki. But giyimdi 1 жылдан beri giyip жүрөt, sizdiki. Bu sizdiki. Üçüncüsü, a'ata faqna. Berdiniz mi? İddahara lil ahiretke saqtap koydunuz. Uşu sizdiki. Bebeşaraga berdiniz, kursağın toygozdunuz, jardan berdiniz. Özünüzge de elhamdülillah acılıkka sarpladınız, Allah'ın yoluna sarpladınız. Emni nerseni a'ata berseniz faqna saqtap koydunuz mu? Ahiretke jiberip. Uşu sizdiki. Wa siwa zalik. Bundan 3'ünden başka zahibun ve tarikuhu linnas. Anı taştaysız. Andan ketesiz dağı boldu. Budan sizden kaldı bol.
адамдарга таштап кетесиз, мурасы бул дүйнөдө калат. Бул сиздики эмес дейт. Биз ушу байлык үчүн деп ахиретибизди бузган турбайбызбы? Байлык үчүн деп бир тууган мамилебизди бузган турбайбызбы? Ушу дүйнө үчүн деп ушундай кылган турбайбызбы? Мына тууган, ушу үчөө сиздики, калганы сиздики эмес. Сиздики эмес ал. Баардыгын бул жактан таштайсыз, болду, урган бойдон кетесиз тияка. Тияктан эми сурак, баарыбыз билебиз да. Аксуруп ороп келбедик беле. Же бирөөнүн колунда Мерседестин ключу да кошо келди беле? Жок. Бирөөнүн колунда карточка акча да келди беле? Жок. Баарыбыз бу дүйнөгө келгенде жылаңач келгенбиз. Эч ким памперс кийип түшкөн эмес эненин ичинен. Эч ким турса кийип келген эмес. Эч ким колуна бир нерсе кармап келген эмес. Бу дүйнөдөн кетип аткандан кийин ушул күнгө чейин бирөө дагы бир нерсе алып кеткен эмес. Эч нерсе алып кеткен эмес. Колуңуздагы сааты да чыгарып калат. Кудайга шүгүр деңиз, алтын тишиңизди алып калбаганына. Болмаса дагы оройт деп алып калып айтат да, болмаса сууруп эле алмак. Азыр дүйнөнүн мухаббаты ушундай келет, жөн эле сууруп алмак. Эч нерсеси жок. Ал-Искандар Зулкарнайн дүйнөдөн өтүп атканда, дүйнө менен коштошуп атканда, бүткүл дүйнөнү кармаганда о кишичи чыгыштан батышта. Бүгүн эми мына Орусия бийлиги өзүнүкүн кармайт, Россия өзүнүкүн кармайт, аймагы бар, Кытай өзүнүкүн, үч чоң держава өзүнүкү бар. Ал-Искандар Зулкарнайн үчөөнү бириктирип туруп бүткүл дүйнөнү бир кармаган да. Сулайман пайгамбар бүткүл дүйнөнү кармаган. Мусулмандардан 2 падыша, кафырлардан 2 падыша. Намруд деген падыша болгон. Намруд деген падыша болгон, кафыр болгон, өзүн Кудай деп жарыя кылган. Намруд, Ибрахим пайгамбар келип туруп Намрудка даават берген. Алла Таала Намрудка Ибрахим пайгамбарды жиберген. Намрудту туура жолго салыш үчүн, ага иман айтыш үчүн бейиштин жолуштан Ибрахим пайгамбарды жөнөткөн. Ибрахим пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын чоң аталары. Чоң аталары. Намруд ошо бүткүл дүйнөнү кармаган. Кийин не болду? Ибрахим пайгамбардын сөзүн укпай, жараткан Алла субханаху ва таала кор кылып дүйнөдөн жок кылды. Ал Ибрахим пайгамбарды отко азаптайын деген окуясын өзүңүздөр билесиздер. Ибрахим пайгамбар буга даават берсе жакпады. Себеп ал өзү Кудаймын деп жар салган эле. Мен өлүм берем, мен жашоо берем, өлүм менен жашоону мен чечем деген ошол да. Ана ухи ва умит деген Намруд айткан. Мен тирилтем, мен жашоо берем, мен өлтүрөм деп ошо айткан. Ибрахим пайгамбар айтты, чото бул месиштебейт го дедим. Бир зынданга экөө түшүп калган экен, бирөөнү даргага асты, бирөөнү жөнүнө кой берип берди, азат кылып берди. Мына, мен даргага астым, буга өлүм бердим, бош коюп бердим, буга жашоо бердим депчи. Өлүм деген андай эмес да, жашоо деген андай эмес да. Ибрахим пайгамбар карады, бунун акыл эси ушундай эми деңгели ушу турбайбы деди падышаны. Инналлаха яати бишамси минал машриq, фаати биха минал магриб, фабухита аллади кафар. Ибрахим пайгамбар айтты: "Эй, Намруд! Алла Таала, мен Алла Таалам күндү чыгыштан чыгарат. Сен Кудай болсоң, батыштан бир чыгарып көрбөйсүңбү?" Фабухита аллади кафар. Өштү капыр ошондо. Ошол ойдон өчүрсөм. Анан түшүндү дагы, чета бул Ибрахимге мен конкретно мындай наказание бербесем болбой калды. Бирок жөн эле наказание эмес, бүткүл дүйнөнү көрсөтүп туруп наказание берейин деп. Бүткүл дүйнөнүн падышасы да бир канча ай отун жыйнатты, 6 ай деп айтылат. Отун жыйнаткан эле 6 ай. Ушунчалык отун жыйнатты, биринчи газды жерди. Кумтор кичине мындай чекесе эле болуп калат ал. Газы отундарды ушунчалык үйдү, ушунчалык топтоду. Отун жакканда, отту жакканда үстүнөн чымчыктар учалбай калган. Чымчык билесизби канча бийиктикте учат? Куштар үстүнөн өтө албай калган, жалындан өтө албай калган. Ошондой улуу отту жагып, бүткүл дүйнөнү чакырып, эми Ибрахим пайгамбарды отко азаптап, Намруд өзүнүн күчүн көрсөтмөкчү. Өзүнүн Кудаймын деп жалган Кудайны көрсөтмөкчү ушу бүткүлү. Ким ушундай падышага каршы чыга турган болсо, анын жазасы ушундай болот деп эскертими.
Адамдар ыргытайын десе жакындап ыргыта албайт, от күйгүзөт да аларды. Ортосуна ташташ керек аны. Катапуль деген ошондо чыккан. Катапуль мондай, мынандай ырыта турган. Шайтан айтып берген. Силер мындай кылгыла, кол бутун байлагыла, катапульду мындай деп кеңеш берген, катапуль жасап, мындай кылып туруп, мындай атканда, бар ортосуна ошо турганда. Ибрахим пайгамбарды кол бутуна байлап, таштай турган болуп, чечим чыгып, бардыгы мындай болгондо асманда периштелер туурчулап кеткен. Аллага барып ызычуу чыгарып жүргөн. Я Алла, сенин бир сүйкүмдүү, сенин кулуң Халилулла, сенин досуң мына бүгүн Намрут ушуну отко таштап атат, отко күйгүзөйүн деп атат. Жардам бериш керек. Алла субхана ва таала периштелерге жардам сурап барышты. Барсаңар бара берле dedi. Жардам берсеңер бере берле. Ибрахим пайгамбарга келди, жардам берейли деп. Ибрахим пайгамбар не dedi? Жардам керекпи дегенде, жардам керек, бирок силерден эмес dedi. Hasbiyallah ve ni'mal vakil. Allah bana жетиштүү. Allah иштин баардыгынан чыгара турган өзү өкүл. La ilahe illallah. İbrahim Halilullah kalimаны айтып турат. Ыргытты отко. Оттун ортосуна Allah subhanahu wa ta'ala otko буйрук берди. Кулна я нару куни ала Ибрахима барда ва салама. Отко буйрук берди Алла Таала. Жамгыр жадырып деле өчтүрүп койсо болот эле. Шамалды жиберип деле, карды жадырып деле. Мына кумторго жадырган карды жадыра албайбы Алла Таала? Бирок андай кылган жок. Allah subhanahu wa ta'ala otko түздөн түз буйрук берди. От dedi. Ya nar. İbrahim'e muzdaq болгон dedi. İbrahim пайгамбар отко түшкөндө колундагы жиптери өрттөнүп кетти. Путундагы байланган жиптер өрттөнүп кетти. Бирок кийимдеги жиптер өрттөнгөн жок да. Түшкөндө үйшүп кетти İbrahim пайгамбар. Себеп Алла Таала отко буйрук берди эле. Муздагын деген. Не деген? Муздагын деген буйрукту берди. Muzdaganda İbrahim пайгамбар отко түшкөндө титиреп үшүп кетти. Экинчи буйрук келди, салама. Андай катуу муздабабын. Адамдын ден соолугуна зыян берип кое турган, оорута тургандай. Мына ден соолукка пайдалуу болгон муздакындай, салкын болгон деген өкүм. Эрте жазда багыңызга чыксаңыз, сонун шамал болот го. Ошондой болду. Оттун ичинде турат, элдин баардыгы карап турат. От Ибрахимди күйгүзбөй турат. Elinin bağırdığı karap durat. Suraya başladı. İbrahim! Ot seni kuyguzmayla turabı. Allah akbar. İbrahim peygamber ne oldu? Ottu Kudayı kuyguze turgandan öçürüp koydu. Buyruk verdi. Ottu kimni jaratkan? Allah jaratkan. İbrahim peygamberden keyin bir top zaman ötkөндөн keyin suraganda sizin жашооңуздагы эң мыкты күндөрү кайсы күндөр эле дегенде оттогу 40 күн дейт. Kança gün bolgon eken? 40 gün ottun içinde bolgon eken tuğanlar. 40 gün. Allah Taala zerikpesin dep bir perişteni çürüp, süйлөшүp turganga, suusunu içip, tamagын jep turganga 40 gün ottun içinde bolgon. Keyin Namrut'tan Allah subhanahu wa ta'ala toktayın bul jagын to'g'rilab qo'yil deb. Bolgonda da bir çolok çirkey murduna girip meysin jep, bardığını talqalagan. Endi uzagıraak okuya, men başka jaka ötüp ketpeyin. Kıskası aytkanda dünyөнү кармаган Namrut деген болгон. Экинчиси Бактынасар деп. Ал да бүткүл дүйнөнү кармаган. Эми мен багы айтып атканым Ал-Искандар Зулкарнайн падыша бүткүл дүйнөнү кармаганда, ошо дүйнөдөн кайтып атканда насаат айткан экен. Өлүм төшөгүндө насаат айткан экен. Мени табыттан эки колумду чыгарып койгула. Эки колумду чыгарып койгула. Эмне үчүн чыгарып койду деп сурагандарга айтасыңар. Бүткүл дүйнөнү кармаган, бүткүл дүйнөнү бийлеген, бүткүл дүйнөнүн байлыгы колундагы Ал-Искандар Зулкарнайн эки колунан башка ахиретке эчтекени алып кеткен жок дегенди айтасыңар. Ушу эки колу пустой кетти дегенди айтасыңар депчи. Туугандар, мен айтып аттык эле. Бу дүйнөгө келгенде эч нерсе алып келген эмеспиз, эч нерсе алып кетпейбиз. Bir gana oңолуп кетебиз же бузулуп кетебиз. Ушу экөөнүн бирөөсү. Сиз алтындан кийим кийип алсаңыз деле кызыктырбайт бизге. Күмүштөн кийим кийип алсаңыз деле
jauhardan, rubin, brilliant degan çaçımızın пайда жеткиргенге дух жокпу? Жетпей атабы? Каалап айтабы напсы? Анда зыян жеткирбеңиз болду. Зыянга чегип өтпөңүз болду. Нейтральный болуң болду. Мыктыңыз, кыйындыгыңыз, улуулугуңуз, жоолартыңыз ушул жерде билесин пайда жеткириңиз. Пайда жеткириңиz. Пайда жеткире албайсызбы? Зыян жеткирбеңиз. Экинчиси, мусулмандын көңүлүн көтөрүңүз. Көңүлүн көтөрүңүз мусулмандын. Көтөрө албайсызбы? Кыжалат кылбаңыз. Кыжалат кылбаңыз аны. Машина менен маршрутка менен айдап барып кысып, жөнүнө SMS жазып, азмасы тийишип көрөйүн деп токтотуң буларды. Жөн эле мусулманды кыжалат кылбаңыз. Көңүлүн көтөрүңүз мусулманды. Көтөрө албайсызбы? Кыжалат кылбаңыз. Үчүнчүсү, мусулманды мактаңыз. Мактаңыз мусулманды. Жүзүндө эмес, бетинде эмес, жогунда, аркасынан. Мактаңыз, мактаңыз. Мусулмандын артынан мактаган миңдеген ибадаттан жогору турат. Миңдеген намаздан жогору турат. Миңдеген садакадан жогору турат. Бир мусулмандын аркасынан мактаган. Эмне үчүн? Мусулмандын Аллаху акбар ортобуздагы мухаббат, ынтымак бул чоң нерсе. Ал биз бири-бирибизди артыбыздан мактамайынча түзүлбөйт. Бири-бирибизди жамандай берип эч качан оңолбойбуз. Эч качан ийгиликке жетпейбиз. Ошон үчүн мусулманды мактаңыз артынан мактаңыз мусулманды. Кимди жек көрөсүз го? Ошону мактаңыз таксыр. Кимди жаман көрөсүз го? Интернеттенчи. Ошону мактаңыз, баштаңыз ошону. Эгерде мактай албайсызбы, дух жетпейби, жамандабаңыз. Болду, мен жамандабайм болду деп. Мактаганга күчүңүз жетпесе, мактаганга сиздин дарбаңыз жетпесе, анда жамандабаңыз болду. Мына биздин алтын эреже. Бирөөнү жамандапчы, сиз жакшы боло албайсыз. Бирөөнү кордоп, сиз абир таппайсыз. Бирөөнү тартып алып, сиз эч качан бай болбойсуз. Билип коюңуз. Билип коюңуз. Бирөөнү шылдыңда, сиз эч качан бактылуу болбойсуз. Агайын мусулман бир туугандар, укуктар көп, барлык иштерибизден Алла разы болсун. Ихластуулукту карайлы. Эл мактасын, эл көрсүн, эл билсин, эл уксун. Буну бардыгын бир тарапта токтотойлу. Алла билсе болду. Алла көрсө болду. Алла разы болсо болду. Ихлас. Сүйлөсөк да, кылсак дагы ихласты контролдойлу. Эч кимге капа болбоңуз. Сиздин кандай урматташ керек эле, урматтабай койдубу? Капа болбоңуз. Капа болбоңуз. Кыжалат болбоңуз. Ар ким өзүнүн акылына жараша, түшүнүгүнө жараша, деңгээлине жараша, маданиятына жараша урматтайчы, урматтабайт. Сизге ага кыжалат болбоңуз. Сизди келдебей койду, сизди чакырбай койду, тамак бербей койду, кийинтпей койду, сыйлабай койду, устукан тартпай койду. Кыжалат болбоң. Сиз кылган ишиңизден сооп Алладан күтүңүз. Алкышты Алладан күтүңүз. Жакшы иштерди кылайлы, милдеттенбей кылайлы. Ыза жеткирбей кылайлы. Жакшы иштерди кылайлы. Пайда жеткирели. Андан үмүт этпей кылайлы. Алладан үмүт этип кылайлы. Ахиретте алам деп кылайлы. Туугандар, келиңиздер. Жалпысынан мен сөзүмдү азымда суроолорго өтөрдөн мурда жыйынтыктап кетейин. Алхамдулилла, бүгүн биз тирүүбүз. Бирок ушул учурда адамдар өлүп атат. Ишенип коюңуз. Үйлөрүндө өлүп атат, бүткүл дүйнөдө. Көчөдө өлүп атат. Базарларда өлүп атат, бейтапканаларда өлүп атат, өлүп атат. Бирок бүгүн биз тирүүбүз, Алла Таала. Күн сайын жашоо Алладан келет, билип коюң, жаңы келет. Күн сайын жашоо Алладан келет, жаңы келет. Биз дагы алхамдулилла, демек жаңы келген жашоого жаңы шүгүр кылайлы. Күн сайын шүгүрдү жаңылайлы. Алладан келгенге күн сайын Алла субханаху ва таалага нематтарына шүгүр кылайлы. Өкүмдөрүн баш ийели. Алла Тааладан бизге күн сайын эки нерсе келип турат. Үзгүлтүксүз келип турат. Нематтар келип турат. Өкүмдөр келип турат. Нематтарды шүгүр менен күтүп алайлы. Өкүмдөрдү баш ийүү менен күтүп алайлы. Алла субханаху ва таала айтты: чын сүйлөгөнө деди, бол чын сүйлөйлү. Чырайлуу сөз сүйлөгөнө чырайлуу сөз сүйлөйлү. Арамдан токтогула деди, токтойлу.
5 vakit namaz okuла dedi, okuylu. Zikir çalgıla dedi, zikir kılaylı. Kur'an okula dedi, Kur'an okuylu. Başka payda jetkile, payda jetkireyli. Tamak berile dedi, tamak bereyli. Salamdaşkıla dedi, salamdaşaylı. Tazalanğıla dedi, tazalanaylı. Darat algıla dedi, darat alaylı. Ataynen sıylağı dedi, sıylaylı. Adadan rızkı takıla dedi, adadan rızkı talaylı. Aranda saklanma dedi, aranda saklanaylı. Gün sayın Allah'ın buyrukların. Canlı gelgen buyruktu, canlıdan başı ittiraylı. Canlı gelgen nimettardı, canlıdan şükürlük kıltıraylı. Şunun için inşallah jıyıntıktap turup aytkanda moyunubuzda iki iş var. İbadet, davat. Birinciden Allah'ın kulu katары moynunuzdagi mildetтерди, Allah'ın hukuku, bendelerдің hukuku, bayattan beri aytıtam, atkaraylı. Allah'ın kulu katары moyunubuzda. Biz jeke özümüz ibadet kılaylı. İkinciden biz elimizni ibadatқа çakıraylı. Elimizni tazalığa çakıraylı. Intımaka çakıraylı. Boğrukerlikке çakıraylı. Kişbeyinliğe çakıraylı. Dostluk'a çakıraylı. Tazalığa çakıraylı. Geçinimliliğe çakıraylı. Gelinizler taksırlar. Kırgız elin, Orta Asya'nın, bütün dünyanın niyet kılaylı. Kolumuzdan gelgende, kaysa adam ele olsa oldu bizge. Al sıyga, urmatqa tatıktı, layıktı. Biz onu sıylayız. Urmattayız mı? Boldu. İslam dini tiri adamı dağı sıylaydı. Ölüktü dağı sıylaydı. Bir o tiride dağı sıyınmaydı, ölükte dağı sıyınmaydı. Bir gana Allah'a gana sıyınadı. Жаратуучуга gana sıyınadı. Ağa şirk keltirmeydi. Hiç kimni okşatmaydı. Ağa hiç nerseni tenglemeydi. Al жаратуучу. Жалгыз. Şerigi жоқ. Жаралганга окшош эмес. Бирок biz бардыгын сыйлайбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям bir жол турат эле. Bir janaza ötüp baratkan eken. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ордунан тура kaldı. Sahabalar janында turganlar aytты. Ya Resulallah, бұл bir cüet, Müslüman emestin janazası dedi. Müslüman emestin janazası dedi. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям emne dep жооп berdi. Adam emes mi kim buldu? Qarаңыз. Ne degen жооп berdi? Emne degen tarbiyaladı? Kıyamet gününe çeyin bizge nasihatını aytты. Ölük, Peygamber zorundan tura kaldı. Müslüman emes, Peygamber zorundan tura kaldı. Eğer tiri olsa-çı, Müslüman olsa-çı, anın hurmatı kançalık, anın izzatı kançalık. Şunun için inşallah tirilerdi hurmattayla, sıylayla, günüz cümlüm ötüp ketse, arkasından, ölüklerin arkasından jaman söylebeyli. Ayılın aytayla, jakşılığın aytayla. Жақшылығын айтайын. Шон үшін иншалла келіңіздер, біз өзімізді ибадатқа бекем болайлы, ибадатқа башқаларға дават берейлі. Иншалла атқарабыз отырғандар, әрекет қыламыз иншалла. Алла Тағала иншалла разы болсын. Менен баяғы бүгін ата сіздерді бір гүлдіріп, фазилеттерді айтайын деген жоқ. Бүгін кішілер біздің тәріздіміз башқачарақ. Бүгін иншалла бір Құда қаласа, мына иншалла Барсхон айында өзге тияқбияқтардан келгендер. Иншалла біз ушул жердегі өзеле чечип чыга турган болсок, Құда қаласа ушу кулакка кирген сөздөр жүрөктөн орун алган болсо, иншалла аракет кылсак, ушунун 100%-ын 10-ун ишке ашырсак, ийгиликке жетебиз. 100-ун, 90-ун амал кылмасак дагы, 10-ун амал кылсак ийгиликке жетебиз. Амал кылабызбы иншалла? Аракет кылабызбы иншалла? Бирибизге жардам беребизби? Кандай дейсиздер? Баарыбыз чогуу бейишке кирмейлиби? Bölünmeyle beyişte çoğu girmeydi. Ulutga, uğurlarga, regionga, aymaka, her жерге bölünme alvay. Barız çoğu gireydi. Жүрегіңізді кем қармавайды. Şunun için gelingizler tuğanlar. İnşallah bizden жақшылық başkalarına ötsün. Başkalarına ötsün. Sizin жақшылığınız sizge gelip takalıp kalmasın. Sizin жақшылığınızda mölmösün, жемишин birinci übülöğünüz jesin, koşnağınız jesin, ayıldaşınız jesin, rayondoş, oblast, Kırgızstan, bardығы sizden paydalansın. Sizin akılınızdan, sizin duanızdan, sizin kızmatınızdan, sizin iliminizden bardығы paydalansın. Qanday dedinizler?